Asai ka chutiki Karbi Ara phan pang tekeki atum kapasiksa. Interstate Inter-District Border Monitoring Committee hin Pen West Karbi Anglong DC phan panong si MLA constituency ke thaka pothak Pinpura loke pajorda. Lamlun tomo lamarjan hehui kasong se ponja chatai ruesine production RCP nilipu jakhon tikloni phai krek thomarni officially ingpupon. Pinya birta long pen kadu kavya phantami kardona pajuriklo. Tangde pinya birtang ton pen arjuik thau. Karbi Anglong Autonomous Council asar kuaruma longkedo Karbi Anglong West Division Forest Arlo langkai jang na pen klurdung ahawar anglong pen longle kacherai thap korja tuma phan pini ingnam rai komasai campaign pater piponsi ahe mare tharli pon pen longle pa jok ponlo. Karbi Anglong West Division Forest Arlo langkai jang na pen klurdung ahawar alongle along aronre pen Hemret kache campaign kedu akurja tuma phan pini tharle si anglong pen kacherai alongle pajok pontang langkai jana long don pharo hinira plike bramnar kep la pen klurdung along don krep lia tuma phan pini ahiamare pripon Assam Forest Regulation Act 1891 atengsi aronre pen longle kacherai thapatuma phan tharle pon Laso Katharli Asaya Long EM Amor Singh Tiso, Ritias Inghi, Madhuram Lethe, Lumbajong IMAC, Joni Timung, MLA Dor Singh Longhang, Board Amaipu, Karbi Anglong Autonomous Council as Secretary, CM Taro, Dilip Terang, Rajesh Terang, Ingnam Raikomasai Puma Lapen, Karbi Anglong ISP Atum, Langtaridu. Adapapor Pen Kapang Cheng Katharli Asai Mon Samang Bongsi, Pajut Pono. সীমাৰ ভিতৰত যিখিনি আমাৰ আইঅ'এ গড় ইয়াত এটা চৰকাৰী স্কুল আছে তাৰপিছত অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আছে তাৰপিছত অমৃত সৰোবৰ এইবিলাক যেতিয়া হয় তেতিয়া আমি হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰশাসনৰ লগত আমি আলোচনা কৰি লৈছোঁ যে এইবিলাক চৰকাৰী যিবিলাক অনুষ্ঠান চৰকাৰী কামবিলাক যে হৈ আছে এই কামবিলাক যে হ'ব এই যে বাৰে ইয়াত ইলেকশ্যন হয় গতিকে আমাৰ এৰিয়াটো দেখুৱাই দিয়ক যাতে আমাৰ এৰিয়াৰ ভিতৰত পৰে বাহিৰত যাতে নহয় ঠিক তেনেকেই আমাৰ মণ্ডল এই লামডিং লাট মণ্ডল তেখেত আহি আৰু লগত মানুহ লৈ আহিছে আহি আমাক এইবিলাক দেখুৱাই দিছে যে এই সীমাৰ ভিতৰত আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আৰু সেই তেনেকেই কৰি এখেতসকলে জিঅ'টেক কৰি লৈ গৈছে চব যেনেকৈ আপোনালোকে চাই আছে এইটো অমৃত সৰোবৰ আমি এই ভিতৰৰ ফালে যোৱা নাই অমৃত সৰোবৰটো হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰিছে তাৰপিছত সেইটো চাওক আপোনাৰ আইঅ'এ হেৰি চৰকাৰী ঘৰ এটা PMJY এইবিলাক ঘৰ সব হৈ আছে সব আমি মানে আলোচনা কৰি লৈছোঁ যে আমাৰ হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰিছে নে কাৰ্বি আংলঙত পৰিছে যদি কাৰ্বি আংলঙত পৰে আমি তাত নাযাওঁ আমাৰ সেইখিনি নালাগে গতিকে আকৌ যদি এখেতসকলে এনেকৈ মানে সীমাটো আকৌ আগবাঢ়ি আহিছে আগত যিটো ইলেকশ্যন হৈছিলে এইফালে হোৱা নাই কিন্তু এতিয়া যিটো এৰিয়া লৈছে তেতিয়া কিন্তু এই এৰিয়াটো কাৰ্বি আংলঙে দেখুওৱা নাছিলে এতিয়া নতুনকৈ এইটো মানে দেখুৱাই আছে যে সেই আৰু মানে 1.5 কিলোমিটাৰ ক'বলৈ গ'লে 1.5 কিলোমিটাৰ আৰু ভিতৰলৈ সোমাইছে আমি জনামতে এতিয়া আমাৰ কথা হ'ল কি 1.5 কিলোমিটাৰ 2 কিলোমিটাৰ 5 কিলোমিটাৰ সেইটো কথা নহয় আমাৰ কথা হ'ল কি নিৰ্দিষ্ট এটা সীমা হওক দুই পক্ষৰ উৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষই মিলি বহি আলোচনা কৰি এটা নিৰ্দিষ্ট সীমা কৰি দিয়ক আৰু সেই সীমাৰ আমি ছবি মানি ল'ম সীমাৰ বাহিৰত যদি আমি পৰিছোঁ কাৰ্বি আংলঙত পৰিছোঁ আমি ওলাই আহিম আমাৰ যদি প্ৰতিষ্ঠানও পৰিছে আপত্তি নাই একো আপত্তি নাই কাৰণ আমি বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত কিয় যাম আমাৰ সব ডকুমেণ্ট আছে হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্ট লামডিং সমষ্টিৰ গতিকে আমি থাকিম আমি কাৰ্বি আংলঙত নোসোমাওঁ গতিকে আমাৰ অনুৰোধ এইটোৱেই দুয়োপক্ষৰ প্ৰশাসনৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসকলক অনুৰোধ জনাওঁ তাৰপিছত কাউন্সিলৰ এই CM ছাৰকো অনুৰোধ জনাওঁ এইটো লৈ যে কাউন্সিলৰ যিজন CM ছাৰেও অলপ চাওক আমাৰ ফালে আমি দুখীয়া মানুহ সব নিৰ্দিষ্ট এটা সীমা কৰি দিয়ক আমাৰ হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰশাসনৰ লগত মিলি DC লগত বহি আৰু প্ৰশাসনৰ যিবিলাক আছে সবৰ লগত বহি নিৰ্দিষ্ট এটা সীমা কৰি দিয়ক এই সীমাৰ আমি ছবি মানি লওঁ আমি বাহিৰত নাযাওঁ গতিকে আমাৰ অনুৰোধ সীমাটো হোক এটো কি 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 জায়গা এতিয়া আমি যত থিয় হৈ আছো আমি জনামতে এটো হুজাই ডিস্ট্রিক্ট জায়গাটো কি আছে এটো 2 নম্বৰ সাৰ্কে বস্তি
এই জেগাটো 2 নম্বৰ চাৰ্কে বস্তি গতিকে আমাৰ অনুৰোধ শেষ অনুৰোধ এইটোৱেই আমি কাৰো লগত কাজিয়াও কৰিব নিবিচাৰোঁ আমি মিলিজুলি থাকিব লাগিব আমি সব অসমৰ মানুহ আমি অসমীয়া মানুহ Assam Chief Minister Lapen Meghalaya Chief Minister Atum Ahoy along Kahumri Dam Jia Phan Kisik Kedang Apor Chitang Bong Halapu Ahoy Kedai Kedo Ami Lang Long Chor Karbiara Atum Sai Kachutikia Dimalong Aot Lang No Chumang Atum Wangsi Jakong Pu Ni Paisur Kep Bom Kurani Adapapor Malong Pasik Sagdana Birta Nilitmasa Hemalong Birta Napoli Labangso Birta Kilong Pen Nat Ahyalong Kedo Raiko Masaki Sub Inspector Kaikota Singsong Lapen Arisang Hatum Abdimalong An Humridam Lapen Ahoyalong Kedo KSA Aruatum Sam Sing Timung Lapen James Rongpar Lapen Soteng Amreng Development Committee Chairman Augustine Hanse Atum Sidame Lasoka Humridam Aporaho Chetong Dunriti Perang Katum Kahumri Dun Pen Birta Kirib Dunlong Ateng Pulote Hidianat Lang Kepon Anala Panahok Etsi Hidi Sok Ke Etang Adim An Pakring Etlopusi Ke Povek Hidia Hempuatun Pen Nantit Handu Lang Jota Kalilangsi Inglong Asok Kenong Adim Hehui Anta Bab Kipati Adowaisi Aptekang Pen Sok Panahok Etlo Lapen Men Duhai Hui Anta Pritekang Esi Panahok Tekang Pusi Ke Povek Atumalong Pen Birta Ribunlong là số dim kan học cái thì đúng anh lo là shop idon vet kali ni tum kiklam don hot shop bag do là số asok avepin lo kal long le sang ki ang ke kicho det polang ave ang te arni siki kreng long an ta hingno an la an dim si non nang phang no pi bang ke ning jang je o lam lo là ke chumang tum sin pang no vek lo kuna da chumang nan tum ga chini khanduli chumang vek lo mane la tum arni vang ta sadi system bang ke bang ji nut bahni la son bang po apar bang ke dampo nitum ke pudunde sok e sekta la tumang tun or ni bang ta do antame nitum pudunde bu amat la tumang rob na ke long si pinelo tangte laki la nan tum ga kachuklem se la soki se la sud kupine na pa siksak dun la son duma la so sekta langkhar bang ke nang pa vedun bom titilo la tum aju son si gang bang ajo bang po mane la patumi paheng nota sayan ajo ban lo mane saturday ajo bang halapula longpak bonglong pudo halapu pen si bang lo la tum angkela punang ar lucidon dak nitu madiman bang ke las lo rotom nang kapaju ka pheng nota hadak pen pu ang ton si phang nukang jab jalo lingka jat pen si tuk lang bon cement to la kiteng do la haita vi at lo ke lang pawan at lo non mat sok riat pu kana hok do loma sok bang ke na hok lo mo pen pu son si karlo ta chulo la lang of videt por he ampar ke hudak mendu ta be kang rai lo la sok ta dong kang lo pinangan la mendu pinangan sab ke chudelo mane la tum dong del di aprang ta menang kai lo ta halatan tum do joy bom lo sinon tum karbi tum ke thekhe posi lai ta chilang le det ma pu ta ning ma thad lo ha ke ni tum la ke claim an ke ki dupen si ke choklem lo ki chulong i phan man si thar ve rong da kang kong ajata velo manela hidi kupimna katiki anta hadi ekdom phangno kanglab lo te karbiang lo autonomous council han cm han lo ka council so han kupine ka kachuning ri alam du manang ke chuning ri ji bang ke do sita kichak ateng pen leng pledetiti si chuning ri teng tung thu thede da son lo ta ka chuning ri kang tung bang ke lang teng ke mesen pen nang silam pisonte ko bang si chuning ri dun lo he manela ni tum ke idon vet pug le ka chuklem kali ke du garat tum kireng nang ji ke chuklem ke hidi penan chot lo ka sila lang tengan bang ke nang silam pi pamesonte ning khilo ne mepo busi don kwan baga hidi di da don bang ke don li don pho lo la solang hum ke tumi da chuma tung wang lo mat la dak la long so ding ta duwai sok ka pikhia duwai si ap te kang le ne phelang la hai ga pithi do wai la son la la ang ton lo phelang da thi at lo la pen la sok ta thi at lo la ta te ya phan bek lo pen sok ta itang lo an ke non an tum kumara tum se la so lang nang thu pak ba na pa no hok ti lo so lang bang ke
คันเวียสอร์เวกlo ku sini ke tin vek lo an tin binong lo bang kek prepawang si non la nang tu bio pen kupine kan hok du lo ma kan hok ken kidung lo sokar lo ta chubom lo keng hak lo ke man inglong a hidi pinak ke pinek imbok boy lang kali de la hai lang roi pideng po an ke la khephak lo pote kar lo ke chua lo pinge si pinang an alom cubang di kok lu nonta non hejong la khain koi bai thalang so LA constituency constituency hini pentong thulong la swalong pinnang an Karbiang Long Autonomous Council MAC constituency polling station Krenar ke baphan hojai LA constituency long ke parlo pondra jok pini interstate inner district border monitoring committee hin pen West Karbiang Long deputy commissioner aphan panong si bangso adui hoya pathak pakeng thunang jipura pinpura lo pajirda Kachini duna tengke Duar Amla MAC constituency ang kangkedo long Krenar ke polling station hojai LA constituency long ke parlopon lake number 1 Amguri LP school, number 2 Amguri LP school, number 3 Amguri LP school, number 10 Piporgao LP school, number 11 Chinainadi LP school left wing, 12th number Chinainadi LP school right wing, 13 number Mahajan Timung LP school, number 14 Bhaksang High School, number 19 Jarthang Nala LP School, number 20 Tarchen LP School, number 21 Tumprop LP School, number 23 Panja MA School right wing, number 24 Bor Anglong LP School, number 25 Doloni LP School, number 26 Inghenabi LP School, number 27 Panja MA School left wing, number 28 Konok Ronghang LP School, number 29 Edenbari LP School Atum Henlong. Pini nilitum Ladakh Hamran district lo DC Baido Aphan isi Pinpura lo nilitum kipi kapijir kiwang igala helo je baluta chini furoson lo janone Frank kidoponji MLA lapen MP laso Bidhan Sabha aro Loko Sabha Homosti Puthot Amen kelar mate kapre ka dim ke Homosti ta kape batpon laso alam aputhak si lake ahok lo ke mepik alam lo lasi nilitum mahin banta lage sarkar banta churu parik lo sri kadam pajirik lo an laso Loko Sabha aro Bidhan Sabha Homosti Puthot akimi kelar pon mate akimi amen ki bipon laso puthak da nilitum Ladakh nijang Karbiang Long Ladake ilitum baduta chini je bang sirkep mate long sirkep MEC Homosti ang kangpen elong venat 20 nong bachalang so MLA Homosti laso dimpen piniani ako ilitum ajulong lo sorkari hin panagapang dakpon bachalang so 20 nong MLA Homosti bang amen laso papredet pen puthot ilitum nijang Karbiang Long aphan hini MLA Homosti itum hanang pipon lata churu parik lo lasi laso Homosti hini gala helo isia bangke amri MLA Homosti lo isi bang Rongkhang MLA Homosti lo lasi lata churu parik lo nilitum ansitame isia sabso Ladakh aning nakiduchet la bangke amri MLA Homosti angkangalo lasoning nagala helo je dak boithalang so maisa mate doloni laso angkangalong rong throxiner kep an esita rong pripo na isap ke Ladakh ilitum bothalang so angkang pen hala hujai MLA Homosti Ladakh si purirong lo panke pharpu dalimbari anathuta sonang saksi rong pripo angkang do hala tumta roha Homosti long si
kapui rong la son do kok lo pen ke hala non li ki jong pon arong ba la so ahawar ang kang along penangan atum voters dak di voters ta nang do kok lo ilitum Karbi Anglong hin ta do kok lo Nogam baru hai hin ta do kok lo lahai ke do an kacelut ciput lahai ga siksa kaning na ga pi lasi laga pini dale kedo kali tema lasi laso aga siksa kaning nak non e prang ke bang ya dinanta lahai avedat nangji pabadat nang popusi nilitum rat dat pancing room si boksong long nilitum ching wai jing sai si hadake Congress jepu pin BJP jepu pin AJC jepu pin political party alam jepu pin pen kaduk kawe rat ching room si ching wai rapsar ching wai rapet pen si halu ko chali asong tum pen chenglok lasi non e prang ano si lakedam tang akisung na melo la so akisung kan so kan adning nak ke do bang ke pa pray nang po me admission nang po pusi nilitum ching wai jing si la so pusak la si sarkar phan isi pin pura lupinangi pula so nilitum ching wai che kroyan si la so pin pura lo nang pis nilitum pini dakan ke wang le kardong Lamlun tomo Lamarjan Hehui Kasonse Ponjia Chatai Ruesine Production Mate RCP Nilepu Jakhongpu Nipai Cricket Homarni officially Ingpu Ponpo Lapena Swarani Mangmun Po music video kimisita Ingpu Ponpo Jutang Jubat Bindeng Sumport Ilamiki Luntemo Lamarjan Hehui Anso se Kapang Chodun Thekjia Phanpura Lamlun Temo Lamarjan Hehui Kasonse Ponjia Chatai Ruesine Production Mate RCP Nilepu Amen Irponsi Non Kiwangji Jakonga Chikloni Pai Cricket Home Arni officially Ingpu Ponpo Lapen Lasuar Niamat Mangmun Po music video akimisita Ingpu Ponpo Lasi kado kawe sulang do arat do ana phanta nangkilang don pen ardina kipi dun chia phan tuning ripo Labangso music video album Ruesine Production po YouTube channel alongsi langpong Ruesine Production abitung atum lake producer Malong Timo production manager Sujit Timo costume supervisor Indira Patorpi transportation Star Singh Phangcho promoters Rup Singh Phangcho lapen Benjamin Singer atum henlong Bukazan Eastern Range Angkang cek supply atum Dipo Dilai la pensari hajan ka celenga towar pi ariri cek kapang som hupen kai ke kedam ke bang atum isi kaphere memedo ate bang so towar ajam ki bipen ajwa por ka siksak thetan ka cetong atum pen ningjepo Lasi cek supply atum towar piakung cek kapang som huphera towar pipen 100 meters ka helwa son le pang som posi ke meji puta pinaan chirok tok aran atum pen ningjepo miti Bangsuo long fresh asai kama tumpenta langdon cari nanti. Lapen polis asai kama tumpenta langdon nanti. Ate towar pidai sap cek kapang son hoke ke dam ke bang atom kasik sak dokok lupota cirok tok arat atom pen ningje pomiti. Hanjang nang sopen perang ke bisnu lekte pen nang kilo birita. Tantenan malam so para phan birata mo ingtonik sina offer Citel Electronic Store Ladakh nang litum inverter battery 150 Ah luminous lapen Microtech brand song ador kijung pen long ikchi Lapen lang to takali Ladakh nang litum LED Smart TV 43 inch lake 13,990 32 inch 7,990 50 inch 24,990 lapen 55 inch 29,990 pen long ponichi
Lapen laang cho takalila washing machine, fridge 20% discount. Lapen AC Godrej 1.5 ton only 32,500 pen long ekchi. Ahormo bang limited o. Lasi Prabdin pen Citel Electronic Store Bokolia near bus stand along Humri dam ignore. La so say ang tonalam ka chini thule tho Japan la aber ki pia number along Humri ignore. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Dihenamo phit puthot birta lo wang twiklo. Karbilo Charlie Song Mate KSA Samson Teronaro Dipu District Committee Pen Pater Piposi Kidam Tang Jakong ni Paisir Keparni Toklang Mate Kacharlia Krong Answer Se Kapaching Tour Paprang Nang Jipok Kimang Pen Dipu Headquarter Pen Kahelo Kilometers in Korapho and Bakido Jiadim Lumbazong Constituency Kiparlo Kapapi Hoop Langkai Janangkang Arlong Parla LP School along Education Awareness Program Kepadudama Birta Nangli. Bangso Education Awareness Program amai KSA Dipu District Committee amai pu Juna Singh Bepen mai chipai puposi Jaimek Pangchengpo. Sonsi Pining Surhinira Inkora Ketomanikan Arlong Parla Rajesh Terona Rongpen Kep Angdenga Sat Langalo Mesten Pen Kachipa Ondun Hunali Kramsapi First Division Humson Kro First Division Rosmika Kramsapi Minderson Kro Seradihun Bepi Lapen Mongol Singh Phangchu. Bang rumpet pen bang trokaphan kachal yang deng ang so se kapaprang dun bom jiaphan aning pathe dun si karjo patupong bang so maya long alhiaman pen KSA teripia maipu Samson Teron Kongchen bang Biswajoti Teron KSA Dipu District Committee dun maipu Paul Terang KSA terapi klembang Rensing Rongphar Arlong Pharla Rong Asar Rajesh Terong na pen kapre katum se tong dun si Mesen pen mai pachun po. Tipen patir pisi pini along halal pis kolong pining matric la pen higher secondary la so salang kim duna tumapan le tumar chopondo pining pen kwan mone aprang nikan pokep patrokep dolo la porong poi phit sitame pining abang ke langkayan hawar pusame star marks ke longdun la son dolo la sinitum kese Dipu District Committee pen ta arang le tum phan isi ka choro mante la puanat isi anong me ke ban pithek pat ke ni tum kese Dipu District Committee pen choro la pen puna thuk LP school pen pas that lo pulote la puna che ME school pen high school kachari awar sai poi phis dame la puanang deng alang le tum machi pondun thek la ban ke kese pen ta choro le ta ne la sini tum la bangso pini amailong pen isi council of an isi message ki piang tung bang kala hela je lapuna thuta langkaya na hawarta lapuna ke marat longri kali lapuna ke munid lasi lapuna thu LP school nangi kim lok pen jot bang kini tum ning samse lasi lapuna thu stame konne dak langkayan pen ha kam inglong kiri kam sarongan hola dakan pustame isi ME school ason si dochat lasi lapuna da hawar pustame nilitum KSA Dipu District Committee hin pen council of chuning riloje prabjin ben lapuna stame high school bank ke banji phansi nilitum chuning athei lapuna thuta kacharli yehin bank ke aning hang bank ke pini labangso karcho mailong pensi thekdak lo athei lapuna kwalo ne atok stame 75% 76% laso kelongdun abang pinon ke dolo lasi KSA hin pen tum council of an abatai chuning rela la bang ke charle hin bang kai ke amata mane politics ke pathe the ji phansi nitum ha ichu ga ki ka kalar sita da ke er banai dei
hada ke bang ke dak pen dam po ha pin so tung ta ar lo so sana chu chi pa ding dun po lang a ching du dam ha lang du ta ho ni lai ke ki do re kam la si itum dak ke non dak bang trok ke pas tu pan ni le se message ki tigang tung lai nang le tum la non bang trok ke do tum mo ning si la so dim tho nang le tum la pen a bc chat a percentage ban pen akon ni tum ko nang wek long ning halai lo na tum pan tum nang le tum la so bang wanun jima wanun ima nang le tum me thang la che bang nang le tum jong si wanun det kulu tang te nang le tum anong to ka an su se sian song nam nang le tum jong si la so dak pen ha mani long kat dun jui mani bang api su chi wan det kulu te la ke nang le tum pan ni tum nang kar chu thang ta li det si tum thang la si la dak pen le abang putin ta che than no la pen ni li pu kang ke la helo ili tum la so long ri la so ha war pa chit tak ji la so war ke fa me sen ji kulu tang te adom tin lu ke thek selam la mu seta pi ni tum don pharo ke thom doku don pharo ni thom doku bang ko la dak na chi tong ni tar mane lu theking tum te tar mane ni tum duk pik nang la kusi tum khai ke no kam la so ke thek the de ra posi no na ta ring ta pharo isi nang li nei pen ni ba na kin chok ang ta chu ki to complain de dak rong hang jojo pa ba la tum nge no ka pali thek tin la so hor mu jong sin nang li tum thek ser po son te ha government of DC of complain de jige kumani return look at top and complain de ji malo ke thek bung do that look dak jong se awi pusta hat chief minister vigilance cell do hada ka lu tok lu tang te action non ma bang ji ta malo ke tok thek awi de la sinang phere re nang le ili tum jong se lo thek the pulo tang te the phere ma si phere re anke nang liha bosu mar jong se mani IAS officer man de mani jong se IPS officer man de IAS officer ke man bote ha bari bari sakuri long government to machinery long sinang tung sumar Nijang Karbi Anglong Kironi Southern Range Rangkangalu Patowe Ajwa Porahot Thengpi Mafia Tata Mobile Agari number AS02 BC 8473 First Saiki ke claim atumpen Keni Abdullah Abirta Neletuma Franket Wat Isopen Birta Napoli Pinpur dame kidam tanganikan Karbi Anglong lapen Meghalaya aduya hoyalong Thengpi kangwatung lapen First Saiki ki claim atumang bong ta teng kheng dula jok pinnang amuni latum apram tame dam nang lapen pinnang an Karbi Anglong Assam lapen Meghalaya long hol chodot lo la son te tong data pian ta non puta me Thengpi Mafia tum Thengpi kanghu ington langwela isi kamang humeme ke Kironi Southern Range Officer sahem te boket apian ta kopia posi Thengpi kangwatum ington langwedet lo Mate First Saiki atum penceng lok ranger atumaphan lang problema Kene Abdullah atum pen kapachini po nabang so Thengpi jordet apipen hitia long ador suri trok sikke pen suri nar kep long jiputa perang ke atum ka humri damahot nang pachini do nilton insar sake hai bang dasamet ne information do kusikwa langli la sateng dang ateng pen nilton phan toilo nilton group hini bhagnang koblo nasi group hini pen ta kom pamela nilton bangge las libang ke latum chengbong ko adim long na hanta katha be mati gari bikok si kapjilo ajumati rasopochi kono oso side ne pikat lahai bang nilton riun edelo sita gari bang ke range officer ngandela Tipi Thengpi lo ini Assamese pen ke awal kusipu nilton ri pada saat ini dengan B1 mana kadang donai Thengpiang dong data isi lah kasi non nilton officially kam claim bom lah kam jujur lah situane non 79 dak piece dulu dak lagi bazar long value langdam lo long te suri 70 to 80 dak rasa valuation bang dokumen Pelakang Thengpi ke pelakang Thengpi langsung Tang te pini Karbi Prime ta birta bang kelapansi kang toniklong kado kawita me domethak me kurwang thu